Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi isrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun limun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wajaizun bifadli wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawil fatona bisidqi wa tablighi wal amana wa zaijun fi haqqi min ardi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu didu kulli wajibin fafadlil khamsina bihukmi wajibin tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin faqdik waqtanim hum adamun idrisun huduma Salih wa Ibrahim kullu mutaba Lutul wa Ismailun Isakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayubu tada Syu'aibu Harunu Musa wal Yasa Zulkifli Daudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya
Isa wa Taha khatimun daghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihi mada matil ayamu wal malakul ladhi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum tafsilu asri minhum jibrilu mikalu israfilu ijrailu munkar nakirun wa raqibun wa qada atidun malikun waridwanu tada arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu musabil huda tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul